Twongeye kubasuhuza mwese bakurikiye Pax TV IREME News ijwi ry'abativugira. Muri kumwe na Ntwari John Williams. Ni ku nshuro ya 8 urubanza rwa Aimable Karasira ruzaramba rwongeye gusubikwa mu nshuro zose zibanza rukaba rwaragiye rusubizwa inyuma n'inzitizi zazamurwaga buri gihe ku munsi w'iburanisha. Aimable Karasira ruzaramba ntiyagaragaye mu rukiko rw'urubanza rwe ruheruka kuburanishwa, ariko kuri inshuro bwo akaba yongeye kuzamura inzitizi y'uburwayi kandi asaba kuvurwa n'abaganga yizeye. Karasira Aimable avuga ko uburwayi bwe bwo mu mutwe yabutewe no kuba ari umucikacumu rya Jenoside akaba n'umucikacumu rya FPR. Ubwo yavugaga ariko umucamanza ntiyatumye akomeza, ahubwo yamusabye kuvugana n'umwunganizi we kugira ngo bafate umwanzuro niba baburana cyangwa hari ukundi byifashe. Ubushinjacyaha bwo bukomeza kuvuga ko Karasira Aimable ahora azamura inzitizi zimwe yagamije gutinza urubanza no kudindiza iburanisha. Kuri inshuro umucamanza akaba nawe yagaragaye adaca ku ruhande icyo ari cyo cyose cyanangiriza Karasira ngo burane, ariko we ntiyabyemeye kuko yavuze ko akirwaye. Umwunganizi we Maître Gatera yavuze ko Karasira afunzwe nabi kandi ntafatwe kimwe n'izindi fungwa, kuko no mu gihe ategura urubanza atabasha kuganira n'umwunganizi we mu mategeko mu buryo bweruye kandi bwizewe burimo ibanga ry'akazi, kuko buri gihe haba hahagaze abumviriza. Karasira Aimable uzaramba afite uburwayi buhoraho bwa diabete n'ubw'indwara zo mu mutwe. Yatangaje urukiko ko amaze amezi 7 atavurwa. Avuga kandi ko yandikiye Jeannette Kagame, umudamu wa Perezida wa Repubulika, ngo amufashe kwivuza, ariko urwandiko ntirwigeze rumugeraho kubera ko abacungagereza batatumye rutambuka. Umucamanza amaze gutega amatwi impande zombi yavuze ko ari ubwa nyuma asubitse urubanza, ko ubutaha uko bizaba bimeze kose ababuranyi bagomba kuza biteguye kuburana. Umucamanza yihanangirije cyane kandi bidasubirwaho Karasira n'umwunganizi we Maître Gatera ahabwira ko iby'uburwayi bwa Karasira nta gihe bitavuzwe, ko n'ibyo gufungwa nabi bidatangirwa ibimenyetso, kandi ko ubutaha iburanisha rizakomeza byanze bikunze. Ijwi ry'Amerika na BBC byakurikiye uko urukiko rwanangirije bwa nyuma Karasira n'umwunganizi we nyuma y'isubikwa ry'urubanza ku nshuro ya 8. Umucamanza yatanze iyo gasopo yise ko ari ya nyuma ku mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwana Aimable Karasira uzaramba n'umwunganizi we mu mategeko Gatera bamaze kumugaragariza ko batiteguye kuburana. N'urubanza rwagombaga gutangira mu mizi. Ubushinjacyaha bwari burangije gusobanura imikorere y'ibyaha bukekaho Karasira, bumaze no kugaragaza ibimenyetso byabyo. Abanje kubyumvikanaho na Karasira, Gatera yasabye urukiko umwanya kugira ngo bagire ibyo barugaragariza bijyanye n'ubuzima bwa Karasira mu buroko butuma ataburana. Urukiko rwabanje kumwangira rumubwira ko ibijyanye n'amateka y'ubuzima bwe yabigarukaho arangije kwiregura. Karasira ariko ibyo ntiyabyemeye, niko kubwira urukiko ko atiteguye kuburana. Gusa Karasira aravuga ko atabuze umwanya wo kuburana. Aravuga ko ubuzima bayemo ariyo ntandaro yo kutaburana. Yibukije ko buri munsi aza kuburana ku gahato. Karasira akunze gutinda ku bibazo by'ubuvuzi, avuga ko gereza itamuha. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruvuga ko rumaze gusubika urubanza kenshi ku mpamvu za Karasira, rugasanga ku bushake bwe asa n'utiteguye kuburana. Aha umwanya Karasira yavuze ko aheruka ubuvuzi mu kwezi kwa 3 uyu mwaka. Yavuze ko yandikiye madamu Jeannette Kagame ukuriye umuryango Imbuto Foundation, agamije ko bamufasha kumuvuza uburwayi bwo mu mutwe bukomoka ku mateka asharira ya Jenoside yamugizeho ingaruka, ariko bamurinda ntibatuma ibaruwa igera kuwo yayigeneye. Yabwiye urukiko ko yifuza kuvurwa n'abaganga bo mwishyira hamwe ry'abaganga batagira umupaka. Yavuze ko abaganga bo mu Rwanda bamuhemukiye ntibamuvura. Yavuze ko bamuvuye icyo yise baringa, bavura giteraho kuvura ikibimutera. Yavuze ko ubuganga butamufashije kuva mu kiriyo, kandi ko uburwayi bwo mu mutwe butari nk'uburwayi bw'umutwe bavurisha ikinini kimwe. Yavuze ko indwara ze zitari karande, ko bamuhaye gusa imiti y'ibitotsi. Yatekereje umucamanza ko mu muryango we nyuma ya Jenoside yisanze ari nka Nyakamwe. Yavuze ko mu bavandimwe nta wasigaye wo kubara inkuru. Mu mvugo ye yabwiye umucamanza ko yabonye abavandimwe bicwa. Yavuze ko abataratemwe n'intera hamwe batewe inkota n'inkotanyi. Gatera n'umwunganira asobanura ko muri dosiye harimo raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye mu mutwe ariko atitabwaho. Gashabana avuga ko akeneye abaganga b'inzobere mu ndwara zo mu mutwe bamwitaho umunsi ku wundi. Agaragaza ko Karasira afunzwe mu buryo budasanzwe. Gashabana avuga ko niyaganira nawe iby'urubanza hari ababa bagomba kubahagarara hejuru bumviriza ibyo bavuga. Ibyo ari ku rukiko rumusaba kubitangira ibimenyetso. Gashabana avuga ko afite inyandiko nyinshi yagiye yandikira inzego z'ubutabera zigaragariza ibyo bibazo. Avuga ko ku bandi bafungwa yunganira bidakunze kubaho. Ubushinjacyaha buvuga ko ku kijyanye n'ubuvuzi gereza ifata abafungwa bose kimwe. Bwavuze ko ibyo Karasira n'ubwunganizi barimo ari uburyo bwo kudashaka kuburana.
bwavuze ko iby'ubuzima bwa Karasira byagombye kuba bitangwa nk'inzitizi ariko nabwo mbere y'uko busobanura ikirego cyabwo. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi, urukiko rwatanze gasopo ya nyuma kuri Karasira na Gashabana ko mwiburanisha ritaha babishaka batabishaka urubanza ruzaburanishwa. Umucamanza yavuze ko kuva yaruha itariki yo kuruburanisha mu mizi amaze kurusubika inshuro zigera mu 8 ku mpamvu ziturutse ku ruhande rw'iregura. Yategetse kandi ubushinjacyaha gufasha Karasira akabona ubuvuzi bukomeje kuba intandaro yo kutaburana kwe. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gupfobya, guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Bushingiye ku ngingo z'amategeko busobanura ko byose yabikoreye mu ruhame yifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa cyangwa urusobe rwazo. Bumurega ko ari ku miyoboro ya YouTube itandukanye irimo na Ukuri Mbona yari yarashinze. Karasira yavuze ko jenoside itateguwe. Burega Karasira ko yavuze ko jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Bumurega ko kuri we yemeza ko bwana Felicien Kabuga ubu nawe aburana ibyaha bya jenoside atateye inkunga ibikorwa bya jenoside. Buvuga ko yemeza ko Kabuga azira ko atatanze amafaranga yo gufasha bari abarwanyi b'inkotanyi nk'uko abandi bacuruzi babigenzaga. Ubushinjacyaha buvuga ko no mu ibazwa ry'uregwa yagiye abyemeza. Karasira utaratangira kwiregura mu rubanza mu mizi mu bihe bitandukanye yumvikana avuga ko icyaharanira ari ukuri kujya hagaragara. Avuga ko ari imfungwa ya politiki kuko adashobora guhakana cyangwa ngo apfobye jenoside yamugizeho ingaruka. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Urubanza rwa Aimable Karasira uregwa ibyaha birimo guhakana jenoside rwasubitswe ku nshuro ya 8. Umwunganira amaze gusaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko urwo rubanza rwasubikwa kubera ko Karasira arwaye bikomeye akaba akeneye ubuvuzi bwihutirwa. Karasira yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, aza kumenyekana cyane kuri YouTube akora ibiganiro n'amagambo akomeye yanenga ishyaka riri ku butegetsi ari nayo ubushinjacyaha bushingiraho ibirego. Urukiko rwavuze ko ari ku nshuro ya nyuma rusubitse uru rubanza n'inkuru ya Yves Bucyana. Hari hitezwe ko urubanza rutangira kuburanwa mu mizi. Ubushinjacyaha buhabwa umwanya wo gusobanura ibyaha bushinja Karasira Aimable. Mu gusobanura ishingiro ry'ibyaha, umushinjacyaha yavuze ko Karasira agaragaza ko ishyaka FPR ritari rije guhagarika jenoside, ko muri 1990 FPR itigeze igaragaza ko hari gutegurwa jenoside. Kubw'umushinjacyaha, Karasira yagoretse ukuri agamije kuyobya rubanda. Umushinjacyaha kandi yavuze ko Karasira mu guha ishingiro jenoside yabikoreye ku mbuga za YouTube zirimo n'urubuga yashinze. Ngo bimwe mu byo yavuze nuko ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ari ryo mbarutso ya jenoside. Akanavuga ko abatutsi bishwe muri 1994 n'abana babo bari baragiye mu gisirikare. Ku cyaha cyo gukurura amacakubiri, umushinjacyaha yavuze ko Karasira yemeza ko ibigo bikomeye mu Rwanda biyoborwa n'abatutsi, kandi ko ngo imanza za gacaca zagombaga gucibwa n'abanyamahanga ngo kuko zagaragayemo akarengane, ngo abatutsi biciwe nibo biciriye imanza. Karasira burana ahakana ibyaha aregwa, gusa mu mwanya wo gutangira kwiregura we n'umwunganira bavuze ko bigoye ko yaburana kuko arwaye. Karasira yanyuzagamo akavuga ku byo yarezwe, avuga ko icyo azira kizi neza. Yagize ati haramutse hagize ugaragaza ko yahuye n'akaga ka jenoside kundusha yababeshye. Agira ati ndi umucikacumu rya jenoside n'umucikacumu rya FPR. Aho niho umucamanza yategetse ko yabanza kuganira n'umunyamategeko we bakagira icyo babwira urukiko niba koko yatangiye kwisobanura mu mizi ku byaha aregwa. Metre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko Karasira arwaye bikomeye. Ati icyo mutabona niki. Avuga ko akeneye ubuvuzi bwihutirwa, ko bahabwa umwanya bagakemura ingorane umukiriya we afite zirimo kutabona abaganga b'inzobere mu ndwara zo mu mutwe ndetse no gufatwa nabi muri gereza aho afungiye. Karasira yavugaga ko akorerwa iyicarubozo n'abamurinda kandi ntahabwa umwanya wo kubonana n'umwunganira naho babonaniye ibiganiro byabo bikumvirizwa. Karasira avuga ko akeneye gukurikiranwa n'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières nk'uko yabibwiye urukiko, ngo kubera impurirane z'uburwayi afite bitaba ibyo agashakirwa abaganga bigenga, ngo kuko nta cyizere afitiye abahabwa na gereza.
umucamanza yategetse ko ibibazo byaba bihari ubushinjacyaha bwabimufashamo bigakemurwa. Avuga ko ari ubwa nyuma urubanza rusubitswe ngo kuko rumaze igihe cy'amezi 8 rugenda rusubikwa. Ategeka ko ababuranyi bazitaba urukiko tariki 18 z'ukwezi kwa 11 biteguye kuburana. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali.